Sya sit penma arteli ki jhat kit pniang jongkari India hak sipai RGC jong ke Iran. Tibalat mu ban cross lengba ka Strait of Hormuz nadu ka janmit singi thoding. En pha nong mi khmat biang kari Amerika yak jinge kren yasuk ka baar bat ka Iran sya Pakistan lashai ka singi ningkong. Bat shwa ban sedang no ka jing senge yasiet hapleng ka Israel bat ka Lebanon. Kerwit kadu kisipai IDF hadu kumba shispa teli ki target jong ka Hezbollah Lebanon. Hadu ba ka Lebanon kla tedem pum da ka ne ka Estraj jong sipai IDF. Bat ka jing sange yasiet ka ba arta yu hapdeng kari Amerika bat ka Iran kan sakudno hakane ka singi balang. Bat berngemu Presiden Donald Trump balda ka jiekren hakasin ka ba arah kamlong ka ba siso. Ka Amerika kan sakrwit naphang ya barok ki power plan jong ka Iran. Bat kam udun latrom baka Iran klapen ken yagi kendon sange yasiet. Ki kana ki ba kambnia hakabaya dei berkatma ka Amerika bat ka Iran. Ka jing sange yasiet ka ba arta yu hapdeng kari Amerika bat ka Iran kan sakudno hakane ka singi balang ka ar tarik April jar arpohunriu. Henry kan ja ayu lada ka jinge keren hakasin ka baar kamlong ka basiso namar ka jing berngam jong udun latrom kalalong kum ularen bada perthat ban bom naphang ya barok ki power plan jong kari Iran. Hadin baka Amerika klapen bena baka Strait of Hormuz la prino ki jhat ki la banyaj banyang kumbalong mensua. Henry ki Iran kla kambat badehi ke Iran kabal kontrol ya ka Strait of Hormuz. Kum taru hakamit singi thoding ki sipai durio jong ke Iran kila pendon kam da ki tirsiet pan penma ya ki jhat ki batemu pan yailing ba ka Strait of Hormuz. Bat kane kla jaru ya artli ki jhat kit pniang jong kari India ki balatmu pan cross lengba ka Strait of Hormuz Henry kla hapan pai dino na ka jing sit penma jong sipai durio ke Iran. Bat kane kelaja hadu bak India kelahapan kot hajir ya unong kit tinsim jong ke Iran. Halor kane ke jing sya sit penma ki jhatma jong ke India. Ka Amerika kela berngemru ban kerwit naphang ya ki jhat jong ke Iran kat balap lakan dei hakano kano ke durio lada ke jing keren kamlong ke bajob. Bat ban kerwit ya man lagi power plan jong ke Iran. Bat ya bunteli ki jingking bat utram la berngem ban penhap da ubom ya ke Iran lada ke jiekren kamlong ke bajob. Kadba ke Iran kelakam bagi supaya RGC kelapen state menta ban penbit penbiang ya ki namding. Ban penkre lada ja bak thma kan kibiang lada ke jiekren kamlong ke bajob. U Presiden Donald Trump ulakam baka Iran kelapen ken yagi kendon senge yasiet dak wasit naphang yagi jhat kit pniang Strait of Hormuz wat hadin belah plibiang yaka. Henry Trump ula menjur pat pan pha yagi delegates la syai ka singi se Pakistan ha ka jiye keren kasin ka baar. Bat ka Iran ban penkutno ya kane kathma Henry la da ja baka jiye keren kamlong ka bajob kathma kan sakhibiang. Kadba Presiden jongkari Argentina Javier Milei ulapoi syakari Israel menta ka janmit singi ublei Henry Shua mestang ka jing senge yasiet hapdeng ke Israel bat ka Lebanon kerwit kadu kisipai IDF da ka Estraj ya kumba shispa teli ki target ya ka Hezbollah Lebanon. Nang ta kisipai jongkari Amerika kelas swat tawir ya ka Strait of Hormuz da ki helikopter bar ki drone na durio bat twedru ya ki bom belapen absirip daka Iran bat la daka jiekren kamlong kampoi sikathong kisipa jong kari Amerika kin sakrwit naphang ya ki jhat jong ke Iran bat kin sele ru ban krina osndon ya ki jhat kit pniang jong ke Iran. Henry Presiden Donald Trump menta ulah pendapat bak Amerika kala kentaj menta ban temu kenino ya ke Kar Island namar ka daw ka deru na ka jing sya sir penhapno ka wei ka jetma jong kari Amerika hakisipai ke Iran. Payok ka jing jot jong sipai Amerika kanlong ka bajurba lada ka Amerika kanyale pan keni ya ka Kar Island. Ka Iran kala penbena ya ki lait li ki mat ki pon ya ki jhat ki ban cross ya ka Strait of Hormuz.
Kabaneng kong kadai bakijhat kibayat leng baka Strait of Hormuz kadai ban long tang kijhat kit umpniang lane kijhat kit mar mata. Henry kemdai pat ban ailat ya kijhat thama ban cross leng baka Strait of Hormuz. Kaba ar kadai bakijhat kidai ban yaj ya kalinti balap tha daga Iran. Kabalai kadai bakijhat kidai ban yatrilang bat kesipai Durio jong ka Iran kata bat kesipai RGC kenang ban omdon kano ke jing'e kano ke jingja ke bas ngosi. Kum taru ke bandang jan nang nei syakmat tongan apik wei pat ikobor ke bandang wan. Play